Ok, sve smo vas mutali. Dobro večer svima na YouTubeu, dobro večer svima na Zoomu. Hvala što odvajate svoje dragocjeno vrijeme da slušate mene dosadna, naporna. Ali evo, daću sve od sebe da vam ne bude, Sad je 19 sati. evo, da vam ne bude ovo dosadno. Mislim, za osobe koje su na duhovnom putu, ovo su nekakve informacije koje oni mogu odmah u praksu staviti, ali pošto smo svi ovaj, nekako znali ili ne znali, postoji nekakav Božji plan da sve nas vrati sebi, tako da se iz te strane može reći da smo svi na duhovnom putu. I da njegova ruka na razne načine uređuje mm, sve oko nas. Pa evo, i ja imam nekakvu inspiraciju od njega da se družimo na ovaj način i da pričamo o ovim stvarima. Prošli put, znači to je bilo već mjesec dana unazad skoro, Mirko je rekao, dok sam ti ja tu nećeš imati vremena za Zoom, a kad ja budem otišao, onda ćeš moći i stvarno tako. Stvarno tako je bilo. Znači dok god je Mirko bio tu je toliko bilo intenzivno i toliko smo radili da evo, nismo mogli da sjednemo sat vremena od toga zauzeti. Znači, govorili smo zadnji put o bezvoljnosti. a, I onako, često nas ta nekakva letargija, bezvoljnost uhvati, jer duša i cijeli naš sustav i naš i naše tijelo napajaju se na primanju ljubavi i na davanju ljubavi. Znači to možemo reći jedna energija, ali jedna dolazi prema našem srcu, jedna izlazi iz našeg srca. Tako da nekako se pokazalo da osoba što više daje svoju ljubav, a sve više prima. I ovi drugi koji se podoje ljubavlju, koji prime dovoljno ljubavi, oni u nekom trenutku shvate kako je lijepo davati ljubav, ne samo primati. I oni počnu davati, ali ono što je zanimljivo, svakodnevno u svakoj akciji možemo se podijeliti u davaoce i primaoce. Znači, nema ništa drugo zapravo ni ne možemo raditi u ovom svijetu osim sudjelovati u akciji davanja ljubavi ili u akciji vapaje za ljubavlju ili primanja ljubavi. I govorili smo o tome da ono kad nas netko voli, a nama ta osoba nije privlačna, atraktivna, zanimljiva, već naporna i dosadna ono, jednostavno takve osobe, njena ljubav nam ništa ne znači i uopšte ne primamo energiju od te osobe. Možda nam na trenutak samo laska kao i ono kad vas komarci napadnu pa kažete wow, bar me neko voli. A? Tako, u tom smislu. em, Bezvoljnost je nekako ispražnjeno skladište u kome u našem spremištu ljubavi fali ljubavi. I onda se javi ta nekakva kao više ne mogu više se boriti, dosta mi je. I znači iz knjige koja se zove Učiniti najboljim prijateljem smo čitali njegove svetosti Bhaktitirtha Swamija, čitali smo. Kaže, kad primetimo da smo izgubili entuzijazam, u našoj svjesnosti trebao bi se upaliti alarm. Kaže, čim izgubimo entuzijazam, trebamo shvatiti da materijalna energija, ili kako ju ljudi zovu još Matrix, ima priliku prodrijeti
u naš um duboko i uzrokovati uništenje našeg mentalnog stanja, naše psihe. Kaže, kada do toga dođe, moramo odmah otkriti gdje su nas i kako napali neprijatelji uma. I onda možemo vidjeti, znači, nismo to mi. Jer često nekako ljudi sebe, udaraju, bičuju i govore, ajme, kakva sam to osoba, kakvi su to moji standardi, zašto stalno odstupam od svojih standarda, zašto izgubim svako malo dostojanstvo, zašto nekako idem, kaže, prekidaš se, kaže Vida. Da li još uvijek to traje da si možda promenimo? Reci Vida, ne, popravilo se. Ok, dobro. Ok, možda nestabilna malo mreža. Uglavnom, kad nismo napadnuti od materijalne energije, od Matrixa, od Maje, od iluzije, od prolaznih stvari, imamo entuzijazam. Nije nam teško čitati, saznavati, slušati, razgovarati, istraživati, meditirati, moliti se Bogu. Ništa nije teško. Sve je nekako prirodno i u svim tim djelatnostima napajamo svoj um, iscjeljujemo svoju dušu i dobro se osjećamo. Međutim, kad nas obavije strah, govorili smo o neprijateljima uma, gnjev, požuda, zavist, ponos, ludilo, kaže, Bhaktirata Swami kaže, ponekad nas ne napada nas samo jedna ta stvar, nego nas sve odjednom znaju napasti. Koja je naša šansa da samo stresemo to sa sebe i da kažemo idem dalje? Nije lagano. Ne znamo prvo kako je neprijatelj jako virtualan i kako se nekako provuče u umu, da ga ni ne primetimo. Kaže se kako nas materijalna energija najlakše prevari. Samo kaže, daj mi jednu minutu. Daj mi jednu minutu. Kao što su sad ovi videići kratki, jednu minutu, kao pa misliš, pa dobro, pa pogledat ću jedan video. Pa ti sljedeći kaže, pa dobro, daj još jednu, I onda se, trgneš se nakon što si se cijeli ukočio, sve te bole, ramena, ruke, oči, prst s kojim scrollaš, nakon 4 sata, u 2 noću, pa samo sam krenuo minutu, Tako da, u budućnosti će to vjerojatno dijagnosticirati kao nekakvu bolest, ako već nisu, možda ti znaš. Da, i možda će postati... Ne, dobro, kratka pažnja je sve prisutno, ali ta ovisnost o ekranu, to se liječi, da, to te treba nekako, ne znam, nekako osobu odvojiti od toga da počne da razmišlja, dijagnoza, a koji su lijekovi? Vežeš ga u lužačku košulju i zatvoriš ga u sobu sa mekanim zidovima da se ne može pozlijediti. Aj Bože. Dobro, uglavnom da imamo netkoga s kim bi mogli imati intimnu, duboku, ljubavnu razmjenu, ne bi to radili. Zašto bi sad neko scrollao ili kao što je neki dan bilo, neki video kaže, čovjek ženi kaže, 70% žena kaže je noću, kaže, gleda pornografiju, kaže, a 30
nešto drugo. I on pita, kaže, "Jel znaš kao šta rade te žene tih, šta tih 30% žena radite?" Ono kaže, ne znam. Kaže on, znači ti si onda u onih 70. Kaže, moja žena spava. Pa ne, to je samo je trik kako da, ako ne znaš šta rade onih 30, znači da si u onih 70. Uglavnom, da neko ne misli da nešto protiv žene, muškarci su puno gori. Kod muškaraca to 90-10. Ovih 10 spava. 10 radi to cijeli dan. Neki navečer, ovi 90 navečer, ovi 10 cijeli dan. Kaže Malina. Dobro. Mislim, to nije, to je ono, čak i istina. Kaže Bhaktitirtha Swami, kaže, ako uvijek mislimo na nekoga ko nas voli i štiti, kako možemo izgubiti entuzijazam? On tu već aludira, znači, na Boga, koji nas voli i štiti, samo što nekako jako je teško vidjeti tu Božju ljubav ako nemamo ljubav od ljudi. Često ljudi misle da me taj Bog voli, pa poslao bi mi savršenog partnera, pa i mene bi učinio da ja budem savršen ili savršena. Pa, pa dao bi mi dobru djecu, pa svašta bi mi dao, pa lako bi zarađivao novce, pa ne bi se smrzavao negdje u Mađarskoj ili šta god. Da me Bog voli. Međutim, nekako nije sve samo do Boga, Puno puta nam je i dao i pružio i ne znam, najbolje primjer ljudi koji imaju svoju djecu i otac koji ima svoju djecu ili majka i kad vidi da stalno djetetu nešto daje, a to dijete nekako nikakvom zahvalnošću ne uzvraća, jednostavno vidiš, nešto tu nije u redu, i jednom trenutku rešiš samo malo kao da eto staneš, da ne daješ svoje djeci i onda oni se trgnu kao šta je sad, Ili im samo jednog dana, kao što sam ja rekao svojoj djeci, ok djeco, od danas vi plaćate internet. Svi su bili kao, šta? Šta? I neki dan, kako su oni tako, zaneli su u svijetu interneta i samo sam isključio net, pa šta je sad? Niste platili. Niste platili, žao mi, kad skupite novce i sad, naravno da nikakav problem nije da skupe novce, tata ali treba nešto pomoć u dvorištu, evo napravi to za 5 eura, ono tamo za 10, ovo vamo za 20 i to se za 1-2 dana može sve skupiti. Evo to su moje odgojne mjere sad. Vjerojatno i Bog nekad s nama tako malo, čisto da naučimo se zahvalnosti i da ne počnemo samo parazitirati. Možete primetiti kod ljudi koji su abnormalno bogati, nedostatak odlika, senzibilnosti, brige za druge, nekog ispunjenosti, zadovoljstva, toliko odu u nekakav hedonizam, u nekakvo ludilo da ne vide uopšte sebe. Kao što smo govorili, kad je učenik pitao učenik je pitao učitelja, kaže kako to da kad ljudi su bogati ne vide nikoga osim sebe, I onda je on rekao njemu, pogledaj kroz prozor, šta vidiš? Kaže, vidim djecu kako se igraju u dvorištu. Kaže, a pogledaj sad, kaže, u ogledalo, šta vidiš? Kaže, vidim samo sebe. Kaže, vidiš, kad samo malo dodaš srebra na staklo, više ne vidiš ništa, samo sebe. Tako, evo, pričali smo tu priču već, ali evo mali podsjetnik. Pre nego što uopšte dođemo na današnju temu stagnacije i tih nepovoljnih djelatnosti, prisjetit ćemo se samo
Još par stvari sa prošlog puta. Mm. Da, rekao je Bhaktitirtha Swami, kaže, znamo da istodobno ne možemo prigrliti grijeh i Boga. I onda je citirao Bibliju, kaže u Mateju 6:24, kaže, niko ne može služiti dvojicu gospodara. Ili će uz jednog prijanjati, a drugog prezirati. Kaže, ne možemo služiti Bogu i bogatstvu. Hm? Kako su te dvije stvari u Bibliji stavljene oprečno jedna drugoj. I možemo stvarno vidjeti na primjeru bogatih ljudi. Mislim, u Indiji je sasvim normalno vidjeti bogatog čovjeka na kome se uopšte ne vidi da je bogat. Pa čak to nekako se i provlači i u skandinavskim zemljama poput, ne znam, Danske, Švedske, Norveške. Znači, ne smije se djetetu kupovati poklon za rođendan skuplji, ne znam, od 10 eura ili tako nešto. Znači, niko ne smije da se izdvaja iz te kategorije. Ljudi koji previše se pokazuju sa autima, sa nekakvim skupim modelima, kao od nas, svih, kao šikaniraju, kao šta ti sad tu glumiš, šta se ti ufuravaš, Dok kod nas, takvi su kao face. Takvi su kao kao wow, vidi ga, uspio je, uspio, mm, uspio je nakupiti loše karme. Sigurno je teškim radom, samo se pitanjemo čijim teškim radom došli do toga, ako ne nekim kriminalom. Ok. U Njemačkoj se zna da ljudi zna se kako dolazi se do bogatstva. Njegov pradjed je imao firmu, pa je naslijedio djed, pa tata, pa on. To su bogati ljudi tamo koji imaju kompanije koje dugo traju. I sad kaže Bhaktitirtha Swami, kaže, ako smo bezvoljni u procesu, žena mi je uplatila pare, baš si ljubazno, hvala ti. Sigurno zadovoljna je s ovim što pričam. Sad mogu druge stvari pričati. Može da odahneš. Kaže, ako smo hiroviti i bezvoljni u procesu svom koračanju prema Bogu, u Bhakti jogi se to zove sadhana bhakti, ili regulirani dnevni raspored u kome je preporučeno da se ujutru čovjek ustane, da stavi prve stvari na prvo mjesto, postoji tamo neki Bog i jako bi bilo dobro da ga se sjetim i da se on mene sjeti i da mi blagoslovi ovaj dan i da nemam previše zapreka u ovom danu i da mogu da nekako idem s tom povoljnošću. I samo ljudi koji su napravili eksperiment i pomolili se Bogu ujutru ili zazivali njegovo sveto ime, su osjetili da taj dan je cijeli drugačiji. Znači, samo ljudi koji su to isprobali mogu znati tačno o čemu pričam. Kaže, ukoliko smo sretni zbog prilike da nekako služimo Bogu, kaže, on će nam prirodno još više uzvratiti. Kaže, pokušavamo li nešto učiniti za osobu koja uopće ne mari, kaže, nećemo to rado činiti. S time smo završili prošli puta, znači, kaže, pokušavamo li nešto učiniti za osobu koja uopšte ne mari, nećemo to rado činiti. I svaka relacija sa Bogom, odnos sa Bogom, znači je
mora biti dvosmjeran. Znači ne možemo mi samo u nešto što ne vidimo, nešto što možda ni ne osjećamo, nešto što imamo osjećaj da nas je izneverilo u nekim teškim trenucima. Ne možemo samo zamišljati bez da osjećamo stvarno da postoji neki aranžmani u našem životu gdje mi imamo spoznaju realizaciju, aha, ovo samo Bog napravio, ovo ne može biti. Kao Vida danas mi kaže, ne mogu, idem u teatar i onda mi još ovako komuniciramo par poruka i onda joj stiže poruka da je predstava otkazana. Ja kažem, eto, šta sad, si osuđena da budeš na mom predavanju, šta sad da radimo, Rekao, nešto dozgore tako želi, A rekla je da bi gledala video kasnije. Tako je pokušala da se izvuče, ali evo sad je tu pozorno sluša, smije se, klima glavom. Ok. Možeš vidjeti da se uključiš i samo da napraviš mali uvod o tome kako sam ti prezentirao današnju temu. Možda da citiraš one naše poruke. O čemu pričamo danas? Molim, sačekaj samo da uzmem. Dobro, čisto da vidite kako sam navukao Vidu da bude na ovom predavanju. Tema je dosta teška, znači pogotovo pričamo sad o nekoj stagnaciji, pričamo o nekim nepovoljnim djelatnostima. Ali evo, sad će Vida da pojasni. Uzela telefon, čekaj. Odnelo dijete odnelo. Odnela je, da. Nema veze. Kako smo krenuli smo, ja sam te pitala... Standard, da svako ima neke svoje standarde. Pitanje mi je, da, znači da li postoje standardi koji smo svesni i onih koji nismo svesni, kako znamo koji su naši standardi. Zapravo tako sam postavila pitanje. I ko je taj koji zapravo procenjuje, ko je taj najobjektivniji koji može da proceni koji su standardi povoljni za nas. I onda si dobro ti meni odgovorio. Bila sam zadovoljna zapravo odgovorom, što znači da je vrlo relevantan odgovor onaj ko vodi računa o svom umu, duši i tijelu. Ko brine o svom umu, o svom tijelu. O svom tijelu i o svojoj duši. O sebi, da. Tako je. Da, i taj nam može biti primjer, da, primjer, inspiracija i dati nam ideju kako mi da stavljamo svoje standarde u životu. Evo, takvi ljudi nas nadahnjuju. Znači, kad vidite da neko se brine za sebe, u svakom pogledu, znači, da je cjelovit, da je, kako još kažu to, da ima integritet. Jako je inspirativno kad vidite nekoga koji je porodičan, poslovan, duhovan, ko je zdrav, ko sija, pleni nekom energijom. To su jako privlačne osobe. Jako onako vidiš u svim pravcima je ta osoba krenula. I nije lagana ta borba. Mi znamo da sama borba na jednom od tih polja je već samo financijski biti stabilan, a gdje je obiteljski ili porodično biti stabilan, a gdje je mentalno biti stabilan, a gdje je duhovno biti stabilan. Mislim, to je kao da sad 2 sata se borim na ovom bojnom polju, pa idem na drugom, pa na trećem, pa tako, na kraju. Kako? Socijalno. Da, socijalno je isto jako bitno, ali kažem, odnosi su nam najbliži odnosi su ono što utječe jako na naš život. I onda iz te porodične
obiteljske, dobre, ćelije, snažne, ono, znate kad kažete, mnogi imaju kuću, ali nemaju dom. Hm? Dom je negdje gdje se osjećate doma, gdje su vaši, gdje se odmarate, gdje skupljate energiju, gdje se iscjeljujete, gdje jednostavno imate kvalitetne, ispunjavajuće odnose. I onda možete izaći vani, i napraviti što god treba. Ništa nije problem, I imate kome da se vratite, ko vam se raduje na vratima. Imate zašto da radite, Čemu, neko nagomilavanje nekog bogatstva ako nemate nikoga, Možda jednog dana kad kupim besan auto, kad budem imao kuću s bazenom, možda će me neko voliti. Nećete voliti sigurno tebe, nego ćete voliti zbog toga što je on pored tebe. Volit će svoju poziciju i svoje selfije pored tvog bazena ili tvoje kuće. Dobro. Ok, krećemo sada sa stagnacijom. Mene nekako stagnacija uvijek asocira na kao kad imate pored neke silne rijeke, imate nekakav mali onako zavoj gdje voda ne protiče i tu se polako kreće skupljati plutajuća stabla, pa grane, pa lišće, pa plastične boce, pa stiropor, pa ne znam, svašta nešto, pa žabokrečina, pa razne nepovoljne stvari. Tako imam osjećaj kao nekakvo, postaje kao nekako močvarno područje koje ništa dobro tu ne miriše. Tako mi je nekakva prva slika stagnacije. Ali evo, čujemo što Bhakti Tirtha Swami kaže pod time. Kaže, određene djelatnosti i stavovi mogu uzrokovati stagnaciju. Kaže, postoje 9 načela duhovnog života. I sad je on tu nabrojao u tradiciji Bhakti koji su sve to načela ili koji su to nekakvi, kako bi rekli, duhovna napajanja. I kaže se na prvom mjestu što niko ne preskače, to je šravanam. Na sanskritu se kaže šravanam, a u prevodu to znači slušanje. Vi ste sada u procesu šravanama. Znači, vi sada upijate znanje. Kaže se, sljedeći, kad čovjek sakupi nekakvo znanje, je prenošenje tog znanja ili zove se kirtanam. Kirtanam bi mogli i pjevanje, i prenošenje, i nešto ste primili i dajete. I treći od njih je smaranam, sjećanje. Znači, čuli ste, govorili ste, sjećate. Znači, samo bilo od kojih od tih procesa, bilo od kojih od tih načela da čovjek prakticira može dostići savršenstvo. Samo jedno od tih 9 stvari. Može dostići mir uma, zadovoljstvo. Znači, ja sam recimo sebe najviše našao u tome da volim slušati. Nećete vjerovati. Znači, dugo sam tražio sam neke prave slušalice i evo sada jedna mala reklama, čisto da vidite na koji sam ja način sada riješio. Ovo je znači, zove se JBL, znači slušalice. Ovako, ovdje na jednom kraju imate za javit se kad vas neko zove na telefonu, imate za pojačati, za smanjiti. Ovdje vam je na drugoj strani baterija i onda kad tako, ne morate nigdje spremati ih po džepovima, nego one vise ovako na vama. I kad vi vozite, stavite jednu i slušate.
kad vas neko zove, sam si kliknete tu. Kad, kad nešto radite bučno, onda si ubacite i drugu, da ne čujete ništa. I imate aplikacije koje vam čitaju PDF knjige i vi ste cijeli dan u slušanju. I evo, ja sam sada, zahvaljujući tih 25 eura koje sam uložio u GBL, i još jedan, evo, JBL mali zvučnik, koji kad recimo kad nemam slušalice, kad negdje sam u kuhinji ili... Sad je 19:30. Istina. Kad sam negdje da ne moram nositi slušalice i zračice previše. Dobro, ove se bar ne spajaju preko moždanih valova, nego imaju svoju žicu. Ali su isto Bluetooth, samo da znate, evo. Tako da vi možda možete u nekom svom kretanju, hodanju, na poslu slušati nešto što vas inspirira, što vas nadahnjuje ili vam daje informacije koje vas hrane. Dalje su, znači, pored slušanja, prenošenja i sjećanja, nabrojeni su još Pada Sevanam, Arčanam, Vandanam, Dasyam, Sakyam i na kraju kao savršenstvo svih procesa zove se Atmani Vedanam. Ili, znači, predavanje svog srca Gospodinu, ili piše svega, ovdje piše svega Gospodinu, u fazonu, Bog sada ima stan, ja plaćam Božji stan, ja plaćam Božje račune, Bog ima račun za struju, Bog ima račun za vodu, komunalije, znači sve je to njegovo, samo ja umjesto njega se brinem za to. I onda kad vidite upaljeno svjetlo, aha, troši se Božja energija, idem ga ugasiti. I tako, evo. Osobno znam neke ljude koji su na tom levelu i stvarno sve su povezali sa Bogom i mogu vam reći jako je ugodno biti u njihovom društvu. Jer sve što se događa oni jednostavno mogu povezati lako sa Bogom. Dobro. Kaže Bhaktivedanta Swami, kaže, bez pravilne svjesnosti ne možemo se poletno uključiti u te djelatnosti. Kaže, u stvari svaka od njih i sve postaće poput teška zadatka. Kaže, ako smo bezvoljni ili slušamo nemarno, nema ni govora o Atmani Vedanam, o tom predavanju Bogu, o potpunom predavanju. Kaže, moramo uložiti napor, veliki napor, kako bismo prodrli kroz energije materijalne prirode, kao što su, znači, energija strasti, energija neznanja, energija vrline. Kaže, za to je potrebno drita vrata. To je jedan sanskritski izraz. Drita vrata je, znači, kao vrata je zavjet, a drita je slično kao drišti u jogi. Kad smo u nekoj poziciji, imamo drišti, imamo pogled na jednu točku. Znači, na nešto se moramo fokusirati, oko, da nam oko luta posvuda i tako nam radi nestabilnost tijela i uma, nego imamo pogled u jednu stvar. Sad, drišti vrata bi bilo fokusiranost na jedno ili na jednoga ili na njih dvoje, još bolje rečemo, na Radu i na Krišnu. Kaže, za to je potrebno drita vrata, jaka vjera, ili kaže još drugi naziv laulijam. Kaže, laulijam je goruća želja. Ili kako Bhaktivedanta Maharaj prizvoj, kaže, duhovna pohlepa. Kaže, kao što su ljudi znaju biti pohlepni za materijalnim stvarima, tako da imamo duhovnu pohlepu. Želim još nešto saznati, želim prići bliže, želim blagoslove, želim milost, želim
da Bog preuzme brigu o ovom mom uređenju života, jer ja probao sam sam, ne ide mi. Kaže, ukus će se pojaviti nakon početnog, kaže, doživljaja, jer ćemo tada poželjeti osjetiti još više od iste draži. Kad je naš ukus neznatan, nećemo ga željeti povećati. Kaže, možemo čak i sumnjati da je to moguće. Znači, cijeli proces nekako naše duhovnosti je taj call and response. Znači, mi zazivamo, tražimo Božju pomoć i Bog se nekako očituje. I što su veći ti naši zahtjevi, što su ti naši vapaji veći, to nekako Bog više odgovara. I to vam može reći svaki svetac, to vam može potvrditi svi duhovni učitelji unazad, što su oni nekako se jače predali u to da privuču nekako Božju milost, to je Bog više odgovorio. A? Tako da, evo, napravite si jedan eksperiment, jedan dan recite, Bože, evo, danas za tvoje zadovoljstvo ću postiti, neću jesti, ili evo, danas ću izgovarati toliko puta tvoje ime i molim te, shvati me ozbiljno, želim nekakav znak, da li ti postojiš, gdje si ti sada, šta ti radiš, zašto mi ne pomažeš. Tako, evo. Došli smo do jednog dijela u knjizi koji se zove 6 djelatnosti koje štete našem putu prema Bogu. I kaže, Bhaktivedanta Swami kaže, mnoge zapreke dovode do stagnacije na duhovnom putu, kao što su nepoželjne želje. Ili kako Bhakti zovu to, anarte. Kaže se kada osoba ozbiljno krene na duhovni put, kada priđe duhovnom učitelju i kada krene slijediti upute duhovnog učitelja, kreće jedan proces koji se zove anarta nivriti ili proces pročišćenja od nepovoljnih želja. Uopšte nije ugodan taj proces, uopšte nije lijep, zato što jako puno želja u našem srcu se nakupilo. I ok, nekad imamo nekakvu patnju, nekakvu neudobnost u životu i vidimo ne ide više ovako dalje, sad bi trebao malo prema Bogu se okrenuti, čisto da ne uništim sebe. I onda u nekom trenutku shvatam ali ja imam toliko još drugih želja, ja imam toliko, čim nam malo bude lakše, odmah opet nekako se vrati na ispunjenje tih želja. I zato svaki iskreni duhovnjak ima jako puno testova za proć na putu duhovnosti, da nekako pokaže svoju stvarnu iskrenost, šta stvarno želi u životu. Jer od bilo kakvog malog prakticiranja odmah postaje čovjeku nekako lakše. Tako da nekako, kao i kad odete kod kiropraktičara, nešto vas je jako bolilo i, kako kaže vladika Nikolaj Velimirović, kaže, bolest tijela, lijek za dušu. Onako, kad sam to čuo, baš mi je bilo onako stao sam i duboko razmislio nad time, kako je on se nadneo nad time i promatrao ljude, kad su tjelesno bolesni, kako nekako onda duša krene da se pita o svrsi svog postojanja i svoje uopšte misiji na ovoj zemlji. Dok je tijelo nekako jako, dok su osjetila jako nas odvlače na sve strane. Tako da promislite i sami,
Inteligentni ljudi dok su još zdravi nekako rade na sebi i na svojoj duhovnosti, a ovi neki tek kad padnu u krevet, ono. Tako, kaže, i sad je da tu jedan stih, Rupa Goswami, koji je živio pre 500 godina, je jedan od duhovnih generala, koga su apsolutno svi volili materijalisti, duhovnjaci, jer je bio jako je bio sposoban i predan i kaže on ovako u tom stihu, kaže, put prema Bogu biva narušen kad se osoba previše zaplete u sljedećih 6 djelatnosti. I sad, znači, nema šanse da biste vi pretpostavili sad sljedeće što piše da je to nešto što je prepreka. Znači, slušajte sad, kaže, kad jede više nego što mu je potrebno. Zamislite, najobičnija hrana koja kao, eto, šta sad jedeš manje ili više, kakve veze ima. Ali ako se osoba prejeda, jednostavno tupi njegova svjesnost i u, kod, u jednoj knjizi sam čitao, kaže jedna linija, kaže jezik, kaže trbuh, genitalije. Znači svi su u jednoj liniji. Kaže, što više jezik zadovoljava, što je trbuh puniji, to je veći pritisak na genitalije. Jednostavno povezana jedna vertikala. I kaže, kad jede više nego što mu je potrebno i kad dodatak kaže, ili nagomilava više novca nego što mu je potrebno. Evo, to je jedna od onako velikih stvari koje su stavljene na prvom mjestu, koje čovjeku znaju da remete njegov put povratka prema Bogu, njegov put hodanja prema Bogu. Druga stvar, kaže, ulaže preveliki napor u svjetovne stvari koje se vrlo teško postižu. Kaže, ulaže preveliki napor u svjetovne stvari koje se vrlo teško postižu. Znači, ta stvar, čovjek uzme previše energije da njemu ne ostane energije za njegovu duhovnu praksu. Kaže 3, kad nepotrebno govori o svjetovnim temama. Nekako najlakše je prepoznati duhovnjaka po tome što on ne govori o, kako smo rekli, trivialnim stvarima. O nebitnim stvarima. Znači, tu možete pravog duhovnjaka prepoznati. Ja bi otišao u Crnoj Gori u onaj novi saborni hram u Podgorici i onako divio se tom mramoru i toj ljepoti, uložene su milijarde tamo. I ja sad, kako ne znam čija je sad to crkva, je li to sad srpska, je li to crnogorska, ja pojma nemam, ja sam došao tamo i prvi put i pitao sam, a oprostite, kako ja da znam sad koja je to crnogorska ili srpska? I čovjek kad je krenuo da pljuje po crnogorskoj, pa ti znaš da su oni registrirani na policiju, pa ti znaš da su oni udruga, da nisu. Ja sam odmah skontao, aha, ovo je srpska, dobro, okej. Ali nije on stao samo na to. Specijalni talent da ubodeš. A dobro, mene samo zanimalo, ne znam di sam došao, Ja samo rekao gdje sam došao, znači ko stvarno lijepo, Izvana, mislim, volio bi da vidite to nekad. Izvana je to, čovjek je, taj graditelj je skupljao gromade, najljepše stijene po Crnoj Gori. Znači, to su megaliti od nekoliko tona. I to je izvana fasada. Znači, najljepše stijene koje je našao po svim krajima Crne Gore, on je donio tamo i ugradio ih u tu fasadu.
nevjerojatno kakva crkva, ono. Ali eto, unutra političari su bili svećenici i ostalo. Dobro, možda se nešto promijenilo u međuvremenu, nemojte da odete tamo pa da tako promatrate kao ja. Možda je sad bolje. Uglavnom, kaže osoba nepotrebno, kaže kad nepotrebno govori o svjetovnim temama, znači to je jedna velikih, kaže kad se pridržava nekakvih duhovnih pravila, kaže, samo kaže radi pridržavanja. Ono kao, eto, svi u ovoj crkvi ili svi u ovoj zajednici se pridržavaju toga, pa eto, ja želim biti dio toga i ja se sad moram pridržavati toga. Znači, ako nemamo taj stav da je neko pravilo ili neki propis ili neka, zbog našeg duhovnog rasta, onda ne trebamo to uopšte slijediti. Znači, ne trebamo se slijepo pridržavati nečega što ne razumemo, jer to nigdje ne vodi. Kaže, ili kad odbacuje, kaže, ponavljam, kaže, kad se pridržava pravila i propisa, kaže, iz svetih spisa, kaže, samo pridržavanja radi, a ne zbog duhovnog napretka. Ili, kaže, odbacuje ta pravila i propise i djeluje neovisno i hirovito. Znači, to je ono što govorimo. Znači, postoje nekakvi i naši standardi, postoje i neki duhovni standardi po koje možemo nekako da vidimo gdje smo mi sada u tom nekakvom, možemo reći slobodno i naučnom procesu uzdizanja prema Bogu. I ako sam, kao što malo pre govorim, znači slušanje, kad ispunimo se slušanjem, kad se ispunimo tim divnim informacijama, imamo potrebu da to prenesemo nekome. To je jednostavno prirodno. Kad smo puni, kaže, usta govore ono čega je srce puno. Znači, kad smo puni te nekakve ljepote, mi to krenemo iznositi vani. Znači, kad smo primijenili neko pravilo ili neki propis ili nešto preporučeno i dobili neke rezultate, zašto ne bismo probali nešto drugo? Zašto ne bismo probali neke druge stvari? Uglavnom, ne ohrabruje se hirovitost i nekakva neovisnost u tom smislu da se ide kao ja ću sam svoj put da izmislim, Pa eto, u mom duhovnom pokretu možeš, uništavati svoje tijelo, ne znam, s alkoholom, s cigaretama, s jedanjem mesa, ne znam, pa u mom pokretu možeš, ne znam, seksat se sa s kim god hoćeš, sve je to, povoljno, ili ne znam, šta god, ja sam sad lupio par stvari, koje su mi samo pale na pamet, Uglavnom, pravi duhovnjaci će to nazvati hirovitošću. I imamo još dvije stvari, kaže, kad se druži sa svetovnim ljudima koji ne zanima svjesnost Boga. Znači, ono što su u narodu kaže, s kim smo, takvi smo. I jednostavno, uvijek u druženju mi dobijemo neku inspiraciju. Možete primijetiti da kad ste s ljudima koji piju, oni će vas naravno ponuditi da pijete. Ja dođem tamo uzeti nekakav cement, a čovjek ujutru, lud, uopšte mu se ne da biti tamo na tom poslu, kaže, ajde popij jednu rakiju sa mnom. Ja kažem, sada sam popio rakiju, sa njime bi postali najbolji drugari, a svaki put kad bi došao, on bi sve druge pustio, samo bi meni dao robu.
jednostavno u tako malom jednom činu se ljudi se zbliže, ono. Kaže, šesta stvar koja je nepovoljna, kad je osoba pohlepna za nekakvim novim svjetovnim dostignućima. Ne znam, sada izašao je novi iPhone, pa sad svi moramo imati taj iPhone, jer Bože moj, ako ljudi vide da ja to imam, odmah će misliti, pa vidi, ovo je baš dobro stojeći, ovo ima para, vidiš, on može sad 2000 eura da baci na telefon, Ili, ne znam, sad je izašao novi električni auto koji vam sprži mozak u par dana jer je zračenje toliko visoko unutra da prije ili kasnije će ljudi shvatiti pogubnost toga, ali uglavnom svi žude za tim nekakvim modernim, dobrim stvarima i sjećam se onog filma pomozite mi, kako se zove, Snovi, kako se zove, Bože. Ima neki japanski redatelj, jako poznati, Miyamoto, Musashi, ne znam, tako možda nešto lupam, nemam pojma. Uglavnom, ima film, zove se tako Snovi, i sad ima 5 snova i u jednom dolaze kod nekoga djede na nekoj vodenici i djeda tamo sve to manuelno radi, nosi i pita ga koliko imaš, on kaže ima 103 godine. Pa kao, pa zar nije lakše kao mleti kao žito na struju? Kaže on, lakše ne mora biti bolje. I tako baš je onako dao jednu lijepu poruku. Lakše ne mora biti bolje, stvarno. Mi smo nekako sve danas da kao lakše komuniciramo, pa ajmo sad sve telefone, pa sad se spojimo sa nekim s kim se ne bi vidjeli ko zna kad, ko zna gdje, a onda ovi koji su pored nas ne dobiju svoj 15 minuta u danu, jer nemamo kad od ovih što su negdje tamo. Tako da je sve nekako ta nova svetovna postignuća su jako dvosekla, koliko je nekad lijepo bilo napisati pismo i olovka piše srcem i staviti sve svoje emocije i kad već pišeš, onda pišeš to s ljubavlju i onaj tamo ko čita, stav sretan i danas kad mu pošalješ mail, to nije to. Kad mu pošalješ na Viber, WhatsApp poruku ili bilo šta, ili to nazove odjednom, to više nije to. Ni čežnje, ni bildanja emocija, ni energije, znači sve je nekako tako postalo plastično, umjetno i prebrzo. Neću vas još puno smarati, evo nas još par minuta do kraja. Pročitat ćemo samo ove zaključne misli. Kaže, kao što možemo vidjeti, kaže, određene djelatnosti uzrokuju pad naše energije i općenito pad u duhovnom životu. Kaže, te su na neki način povezane s neprijateljima uma. Govorili smo kaže, uzimamo, na primjer, znači te nepoželjne želje, kaže, prejedanje i pretjerano nagomilavanje, kaže, netko može, kaže, zgrtati materijalne stvari jer zavidi drugima. Tu je jako lijepo rečeno. Zašto skupljamo? Da bi ljudi zavidjeli nama, ne mi njima. Pa sad onako treba i dodatno pojašnjenje, ali evo, bacio sam pa promislite o tome. Zašto objavljamo slike na Facebooku? Čisto da neću malo zavist tamo raspalimo, da neko vidi, kao što Ana Paška kaže, kupila sam naočale, moram objaviti.
Ono tamo dijete odlazi, kaže, mama, volim te. Kakav video, moram objaviti. Ono i tako, ono sve, ono, pije mlijeko ovako iz tetrapaka, moram objaviti. Ono. I tako, ljudi su otišli ono, u neku krajnost, ono, da, da želi pokazati, ono, vidi ja kako uživam sada ovo, a ti ne. I ono, raspali tuđi zavist. Ok, kaže, gnjevno, kaže, taj netko može zgrtati materijalne stvari jer zavidi drugima. Gnjevno smatra da zaslužuje više nego što ima, te u iluziji misli da će ga stjecanje materijalnog bogatstva u potpunosti zadovoljiti. Kaže, ta ga požuda, pohlepa potiču na nagomilavanje, zbog čega kasnije može poludjeti. Jer što više skuplja, više uznemirava i sebe i druge. Kaže, prolazne na stvari nikada ne mogu istinski zadovoljiti. Svaka se od preostalih 5 kategorija, kaže, također oslanja na 6 neprijatelja uma. Možemo i sami ispitati svako od njih te vidjeti kako ih neprijatelji uma stvaraju i održavaju. Znači sad tu povlači paralelu, znači između požude, pohlepe, iluzije, straha, zavisti, sa time da jedemo previše, nagomilavamo previše, uložimo preveliki napor u stvari koje se teško postižu, kad nepotrebno govorimo o svetovnim stvarima, kad pravila i propisi su nam samo smaranje, kad se družimo s ljudima koje uopšte ne zanima ništa osim use, nase i zna se, i kad imamo pohlepu za novim stvarima koje su kako kažu, brand new. Kaže, završavam zadnje rečenice, kaže, prekinite čitanje na 20 minuta, razmislite o mogućim načinima na koje neprijatelji uma stvaraju, podržavaju svaku od tih kategorija. Pojedinačno ih proučite, razmatrajući ponajprije primjere koji su povezani s vama, a onda povezane s drugima. Da. Eto ga, dragi moji ljudi, preživjeli smo. Hvala ti, Irina, za aplauz. Preživjeli smo još jedno druženje. Moram samo pročitati, tu ima jako puno komentara na YouTube-u. Da vidimo. Pozdravljam. Hvala, samo što kažem. Sad ću vam samo da vidimo, da li imamo na drugom telefonu. Poslao mi je moj prijatelj Nitaj od oca Tadeja jednu jako lijepu poruku, evo s njom možemo danas završiti. Evo prvo na YouTube-u mogu pročitati. Ne znam, je to naopako ili kako, ili vama naopako to? Nije vam naopako. Hoće li to da izoštri? Hoće. Jel vi naopako vidite to? Aj, pročitaj nam, molim. Ne, ovo je bio pijedestal za poruku. Kaže otac Tadej, kaže, nedostatak ljubavi ništa ne može zamijeniti, ali ljubav zamjenjuje sve nedostatke. Ponavljam, nedostatak ljubavi ništa ne može zamijeniti, ali ljubav zamjenjuje sve nedostatke. Eto, ja to zovem rečitošću. Kratko, jasno, rečito. Ajte sad, ako imate nešto protiv ili nešto da vam nije bilo jasno, slobodno u komentarima ili ovako, uključite se na Zoomu pa recite slobodno.
to je jasno. Dobro, super. Kako lijepo imati takvu publiku koja je sve jasno. Dobro. Onda vas pozdravljam, nadam se, do sljedećeg četvrtka. Hvala da ste bili dio ove lijepe večeri. Meni je bilo lijepo s vama. Ne znam, obećao sam vam dosadno. Ovo vidite, Zoom je izbacio neka srca nova lete tu po ekranu, wow. Ja, vidi to. To prvi put sad vidim. Ok, Sad je 20 sati. idemo. Tačno na vrijeme, tačno na vrijeme.